Pozdrav dragi prijatelji! Danas vam donosim recept za ukusni hljeb koji izgleda kao ruža. U 600 g brašna dodajte 20 g svježeg kvasca, 2 kašičice šećera i 1 kašičicu soli. Dodajte 400 ml tople vode i 30 ml ulja. Tijesto prebacite u drugu posudu sa uljem. Ostavite da odstoji 1 sat. Premjesite tijesto i podijelite na 10 dijelova. Svaki dio oblikujte u lopticu. Ostavite da odstoji još 5 minuta. Podlogu premažite uljem. Tijesto razvaljajte i urolajte. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. Ponovo razvaljajte i urolajte u oblik ruže. Poredajte u posudu premazanu uljem. Ostavite da odstoji 30 minuta. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 30 minuta na 200 stepeni. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video. Pretplatite se na kanal da bi dobili obavijest o svakom novom receptu koji objavim.